Hoofnuus vanaand, die presidentsie maan die ANC in Kaapstad om nie verdere spanning te veroorsaak tussen Suid-Afrika en die VSA wanneer die uitgeskopte ambassadeur Ebrahim Rasool oor die naweek terugkeer nie. 7 persone sterf in 2 afsonderlike taxi-skietvoorvalle in Gauteng, onder wie 'n student wat op pad was klas toe. En 'n Zimbabwese vrou maak geskiedenis by die Internasionale Olimpiese Komitee se presidentsverkiesing. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die presidentsie het ANC-lede versoek om hulle daarvan te weerhou om spanning tussen Suid-Afrika en die VSA verder aan te vuur wanneer die uitgeskopte ambassadeur Ebrahim Rasool in die land aankom. Die party se Dalla Omar streek beplan die naweek vir hom 'n saamtrek by die Kaapstad lughawe. Intussen wil Suid-Afrika nie oorhaastig 'n nuwe ambassadeur vir die VSA aanstel nie, weens diplomatieke spanning tussen die twee lande. Die diplomatieke spanning tussen Suid-Afrika en die VSA is volgens die presidentsie aan die toeneem. Rasool is verlede week deur die VSA uit sy pos geskop en tot persona non grata verklaar. Die ANC beplan nou 'n tuiskoms saamtrek vir hom. Maar die presidentsie het die party gevra om nie verdere spanning tussen die VSA en Suid-Afrika te stook nie. The president will be engaging the leadership of his party with respect to the expected and envisaged conduct during any form of homecoming rally for Ambassador Rasool. What we are urging is just some kind of restraint, recognizing the kind of prevailing conditions with respect to our diplomatic relationship with the United States. What we would not like to see is further inflaming the situation and creating more difficulties around what is already a challenging situation. Magwenya sê die president het planne op die lange baan geskuif om 'n afvaardiging na die VSA te stuur, omdat daar niks is om aan president Donald Trump se administrasie te verduidelik nie. Ook omdat daar volgens hulle geen grondgrype of menseregte skendings teen wit mense is, soos die VSA beweer nie. 'n Afvaardiging gaan slegs na die VSA om handelsbetrekkinge te bespreek, maar nie die land se onteieningswet nie. The president is going to take his time in considering his options with regards to this appointment. The absence of an ambassador in Washington does not mean the absence of engagements with the Trump administration. Equally, just as you have here in South Africa, the US has not appointed an ambassador yet, but we've been able at various levels of government to continue to have engagements with diplomats from the US Embassy. Similarly, in our case, we will continue having engagements with the Trump administration without an ambassador. Die stad Johannesburg is intussen versoek om vereers nie met die hernoeming van Sandton Rylaan na die Palestynse aktivis Leila Khaled voor te gaan nie, omdat dit spanning met die VSA verder gaan aanvuur. Die Reservebank het die terugkoopkoers onveranderd gelaat op 7,5%. Die prima uitleenkoers bly op 11%. Die president van die bank, Lesetja Ganyago, sê inflasie is onder beheer op 3,2%. Die monetêre beleidskomitee het die ekonomiese groeivooruitsig afwaarts na 1,7% vir 2025 aangepas. Die Reservebank sê sy besluit om die koers onveranderd te laat berus op wêreldwye ekonomiese onsekerheid. Die voorgestelde verhoging op belasting op toegevoegde waarde sal na verwagting sowat 0,2 persentasiepunte by inflasie voeg. For several quarters we have enjoyed rising confidence in South Africa with a smaller country risk premium and lower bond yields. However, the global economy is not on a stable footing and there are also domestic uncertainties which put these favorable trends at risk. This calls for a cautious approach to policy. Ekonome het die stap verwag. The global risks in particular, they are the ones that are difficult to assess
And if you have, an inflation that is benign, lower than, 4% for this year, but if you look through your forecasting horizon, you see some increase that goes towards your midpoint. With all these uncertainties, it makes sense to sit tight and try to assess the incoming policies and the implications on your inflation before you make a move. Die verbruiker sal steeds gebuk gaan onder hoë lewenskostes. Everyone is looking at their pockets, especially now with the announced VAT increase. So people are essentially, assuming that it's going to be tough times going forward because we have this VAT number coming in. There are certain things that he pointed and alluded to, which is better fuel price projections, an environment where potentially we do have a stronger dollar. But obviously those again are, it's again a coin toss, and you sort of need to sort of balance that seesaw out. And I think in the consumer's bag, it does seem as though, things do become a little bit more on the tighter side because you have no relief from a cutting perspective. Ekonome meen egter 'n rentekoersverlaging later vanjaar is egter steeds moontlik. Die People's Movement for Change het president Cyril Ramaphosa gevra om onmiddellik op te tree ten opsigte van verskeie globale konflikte. Die PMC, tesame met die SAKP, Kusatu, Al-Jamaa en die PAC, het 'n protesoptrede na die parlement gehou om 'n griefskrif aan die presidentsie te oorhandig. Hulle sê hoewel Suid-Afrika se samehorigheid met die mense van Palestina, Rusland en Kuba goed gedokumenteer is, het die president 'n diplomasiekrisis op hande. Voormalige adjunkminister van internasionale betrekkinge, Marius Fransman, wat nou die leier van die PMC is, doen 'n beroep op president Ramaphosa om 'n ferm houding teen die FSA in te neem. Suid-Afrikaanse regering moet opstaan. Ons kan nie die situasie nou as dit raakwekkend dat Donald Trump kan maak asof hy die president is van Suid-Afrika. Wat ons sien is dat president Ramaphosa is stil. Hy probeer diplomaties wees, maar die diplomatieke reëls is gebreek. Van die eise wissel van die uitbreiding van Suid-Afrika se saak by die internasionale strafhof om state in te sluit wat Israel van diplomatieke beskerming of militêre bystand voorsien, om die Kubaanse embargo kwessie op die Afrika-Unie agenda te plaas, en om alle diplomatieke kanale te gebruik om druk op westerse lande te plaas om vredesonderhandelinge voort te sit eerder as om wapens aan die Oekraïne te voorsien. En wat ons sê is Suid-Afrikaanse regering moet opstaan, president Ramaphosa moet sy rug sterk maak. Jy kan nie so 'n slap president sê nie. 2, die ANC leierskap kan nie double talk nie. Hulle kan nie links praat en regs stap nie. En daarom sê ons aan die ANC en aan die presidentsie, ons verwag 'n antwoord binne 7 dae en dan ook binne 30 dae. Hulle beoog massa optrede indien hulle nie binne 30 dae 'n aanvaarbare respons kry nie. 'n Verteenwoordiger van die presidentsie het die griefskrif ontvang. Eybre Babie, SAIK nuusparlement. 'n Massiewe soektog is in Gauteng aan die gang om die verdagtes te vind nadat 7 mense dood is in 2 afsonderlike taxi-verwante skietvoorvalle. Die eerste voorval het plaasgevind by die Zonke Sizwe taxi-staanplek in Ekurhuleni, waar 3 taxi-operateurs doodgeskiet is. Nog 4 mense, 2 taxi-operateurs, 'n student en 'n smous is dood toe mans losgebrand het by die Nkomeni langafstand taxi-staanplek naby Jeppystown in die Johannesburgse middestad. Die skietvoorval het net na 7 uur vanoggend in Johannesburg plaasgevind. Daar word vermoed dat dit verband hou met 'n wetywering tussen 2 langafstand taxi-verenigings. Earlier this morning around 7 o'clock, a group of about 6 men driving in a blue VW Polo, they came to this taxi rank here in Doornfontein and they started shooting at people. Dit is nog nie duidelik of die voorval verbind kan word met die een gister by Zonke Sizwe taxi-staanplek in Ekurhuleni, waarin 3 mense doodgeskiet is nie. We do have a dedicated team of investigators who will be investigating on this matter. Een van die slagoffers is 'n student wat op pad was klas toe.
Studente van 'n nabygeleë koshuis is geskok. This is very sad because after everything that has transpired, having to know that you have to pass here every day. I really don't feel safe anymore because now we pass here every day, around 7, 8, anytime. But now it's so sad that one of our students were part of this. Honestly, I'm traumatized because when I woke up in the morning going to school, I had to see corpses lying outside. Intussen is 4 verdagtes doodgeskiet in 'n oor en weer skietery met die polisie in Durban. Die polisie sê hulle was verbind met voorvalle van afpersing, moord en roof in verskeie woongebiede rondom Durban. Net hierna, die minister van basiese onderwys hoop dat pittoilette teen die einde van die maand iets van die verlede sal wees en owerhede ontken vlieglarwe siekte het in klinieke ontstaan. Meer hieroor net hierna. Die departement van basiese onderwys maak aansienlike vordering om landwyd van pittoilette ontslae te raak. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwagube, het amptelik die nuwe toilette oorhandig wat by verskeie skole in die Oos-Kaap gebou is. Volgens die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie word pittoilette by meer as 400 skole in die provinsie gebruik. Die departement het die agterstand tot 7% verminder. Einde Maart vanjaar is die sperdatum vir die uitwissing van pittoilette reg oor die land. Die toilette kom meestal in landelike dele van die Oos-Kaap voor, waar laerskoolleerlinge gewoonlik die slagoffers van verdrinking in pittoilette is. I want to assure South Africans that we are working very, very hard because this is something that absolutely must be done. Regardless of whatever happens, we have to make sure that every single child goes to school, not to be harmed, not to be unsafe, not to use undignified facilities, but to be able to obtain an education without them risking their lives. Daar is egter ook ander kwessies wat skoolbywoning in die provinsie in die wiele ry. It's more than just being an educational matter. It's a governance matter. How to make sure that the realization of the objectives and targets of government could only be realized when all the ecosystem of governance is working. Kwagube sê sy sal op 1 April verslag doen oor of haar departement die sperdatum gehaal het om van pittoilette ontslae te raak. Die mede-voorsitter van die internasionale hoëvlakpaneel oor Afrika waterbelegging doen 'n beroep op Afrika-leiers om 'n groter deel van hulle nasionale begrotings aan water- en sanitasiedienste te wy. Die oud-president van Tanzanië, Jakaya Kikwete, sê 'n minstens 5% toewysing sal die jaarlikse begrotingstekort van bykans 550 miljard rand op waterdienste verminder. Die opmerkings is gemaak tydens 'n voorbereidingsvergadering vir die Afrika-Unie se waterbeleggingsberaad wat in Augustus in Kaapstad plaasvind. Volgens Kikwete sal Afrika nie sy 2030 volhoubare ontwikkelingsteikens kan haal as water- en sanitasiebegrotings nie vergroot word nie. Governments must prioritize water investments in national budgets. At least 5% of the national budgets should be allocated to water and sanitation. It is important to remember that 300 to 400 million Africans do not have access to clean drinking water, and 700 million are without access to good sanitation. Kikwete sê beleggings van minstens 910 miljard rand is jaarliks nodig vir waterinfrastruktuurontwikkeling in Afrika. Slegs ongeveer 360 miljard rand word tans begroot. Through the summit, we urge the G20 to support the establishment of a dedicated G20 Africa Water Finance Partnership to help mobilize concessional finance, blended financing mechanisms, and private sector engagement to unlock the additional 20% needed annually. We want partners who respect us, partners who respect us and see us as their colleagues, and not to come and dictate to us. Yes, we might be seen poor
but we are very rich as this continent. If we could change the mindset in the continent. Die vordering van projekte sal nagegaan word deur die AU. We must foster the culture or a culture of accountability and transparency. The African Union Water Investment Scorecard is a critical tool in tracking progress, ensuring commitments, and translate into tangible results. Suid-Afrika het hom verbind daartoe om die AU-beraad se besluite in te sluit in sy G20 benadering. Die Instituut vir Oordraagbare Siektes sê data word nog geverifieer om te bepaal of daar 'n uitbreking van die sogenaamde vlieglarwe siekte in Gauteng is. Die provinsiale departement van gesondheid het beweringe ontken dat die siekte wat met Myers verbind word in klinieke in Pretoria Noord uitgebreek het. Volgens amptenare het hulle ondersoek geen bewyse van 'n wydverspreide uitbreking gevind nie. Kommer is in die openbaar, veral op sosiale media gelig, oor 'n beweerde siekteuitbreking wat met Myers en Staphylococcus infeksie verbind word in klinieke noord van Pretoria. Maar die provinsiale gesondheidsdepartement ontken die beweringe. We have investigated these claims and found no evidence of a widespread outbreak. What we can confirm is that over the past weekend, Ori District Hospital in Tshwane attended to 5 patients with suspected mycosis, a condition caused by maggots infestation. 3 of the people that were seen were clinically diagnosed with mycosis, while the other 2 were found to have unrated abscesses, and they were transferred to Dr. George Mokari Academic Hospital for further care. Algemene simptome van vlieglarwe siekte sluit in pynlike swelsels op die vel, 'n klein holte in die geswolle area en soms 'n gevoel dat iets onder die vel beweeg. In sommige gevalle dra die wond. It's not an infectious disease and it does not spread from person to person. However, the condition occurs when flies lay eggs on a damp clothing or bedding or unsanitary surfaces. Once hatched, the maggots dig into the skin. Sekere inwoners noord van die stad is bewus van die siekte en gee swak dienste die skuld. Gemeenskapsleiers sê hulle lig al hoe meer inwoners oor die siekte in. We are trying by all means to make the community aware about this disease, but unfortunately we don't have enough resources to make sure that our community is safe. Voorkomingsmaatreëls sluit in dat mense dit moet vermy om klere of beddegoed direk op die grond te laat droog word. Dit word ook aanbeveel dat klere gestryk word voor dit aangetrek word, veral in hoë risikogebiede. Troeteldiereienaars word ook aangeraai om hulle diere vir vliegpla te behandel. Meer as 100 voormalige mynwerkers het na die South 32 mangaanmyn in Hotazel opgeruk. Hulle eis vergoeding omdat hulle na bewering as mynwerkers longkwale opgedoen het. Die South 32 myn is sowat 50 km buite Kuruman in die Noord-Kaap. Van die voormalige mynwerkers was aanvanklik in diens van Samancor en BHP Billiton, voordat die deur South 32 oorgeneem is. Van hulle voer aan dat hulle die longkwal silikose opgedoen het. Die voormalige mynwerkers wat deur operasie Dudula gelei is, eis nou vergoeding. Number 1 is housing allowance. That was in black and white the time where the ex-employees was in the mine. And then number 2 is all about the shares that was signed under Johannesburg Stock Exchange. That is the second one. The third one is all about the compensation fund. By the time when the Samancor was still in operation, employees were afforded the shares. And it did happen that the company changed from Samancor to BHP Billiton. And by that time, there was no any transaction in terms of the payments of those shares. We were told that they are being taken over to BHP Billiton. So till to date, those shares they are in vain. South 32 het onderneem om die griefskrif wat in ontvangs geneem is te bestudeer. I'm acknowledging the receipt of the memorandum, but it says it asks us to respond within 2 days. We will consider all of that
and that's all I'm prepared to say for now. Die voormalige mynwerker sê die myn het nie aan die spertyd voldoen volgens die griefskrif wat in Januarie oorhandig is nie. Hulle eis nou dat daar binne 2 dae op die griefskrif gereageer word. Kom ons kyk hoe die markte om 8:00 vanaand vertoon het. Die Zimbabwese minister van sport en voormalige swemmer Kirsty Coventry maak geskiedenis by die internasionale Olimpiese komitee se presidentsverkiesing. Meer hieroor net hierna. Die Zimbabwese minister van sport, Kirsty Coventry, het geskiedenis gemaak deur die eerste vrou, die eerste van Afrika en jongste persoon te word wat verkies is tot president van die internasionale Olimpiese komitee. Die 41-jarige oudswemmer is deur 'n oorgrote meerderheid tot die 10de president van die IOK verkies by 'n luukse kusoord in die Peloponnese, Griekeland. Coventry neem die leiersels oor by Thomas Bach, wat gisteraand lewenslank as erepresident aangewys is. Coventry, wat die meeste Olimpiese medaljes op die vasteland het, met 7 medaljes, het meer as 50% van die 106 stemme ontvang. This is not just a huge honor, but it is a reminder of my commitment to every single one of you, that I will lead this organization with so much pride, with the values at the core, and I will make all of you very, very proud and hopefully extremely confident in the decision that you've taken today. Thank you from the bottom of my heart, and now we've got some work together. And I would like to really thank the candidates, all of my candidates. This race was an incredible race, and it made us better. Made us a stronger movement. Coventry het nou die taak om die instansie te lei te midde van stygende kostes, geopolitiese spanning en die ontwikkelende landskap van wêreldwye sportbestuur. En is dan al vir vanaand. Ons hoop jy geniet jou Menseregte Dag môre, wat dit dan ook 'n lekker lang naweek maak. 'n Mooi aand verder. Goeienaand, welkom by die weer. Vir vannag sien ons reën word verwag in groot dele van die land. 'n 60% kans vir reën langs die Weskus en dan 'n 30% kans vir reën in die noordelike dele van die land. Vir môre 30% kans vir reën wat verwag word oor groot dele van die land. Dan sien ons ook 'n 60% kans vir reën in dele van die Noord-Kaap, die Wes-Kaap en dan in dele van die Oos-Kaap. Vir vannag en môre is daar 'n waarskuwing uitgereik, 'n geel vlak 2 waarskuwing vir swaar reën wat verwag word in dele van die Wes-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Ons sien reën word steeds verwag in Gauteng, Bronkhorstspruit 15-25, Johannesburg 14-24 en Pretoria het dan 'n maksimum van 26. In Limpopo, nat in die provinsie, Messina 'n maksimum van 31, Lephalale 18-29 en Mokopane 16-26. Mpumalanga, Mbombela 16-29 en dan eMalahleni 14-24. KwaZulu-Natal, Ulundi 15-30, Pietermaritzburg 13-30 en dan Kokstad het 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 26. In die Oos-Kaap, Kumane 14-30, Mthatha maksimum van 32 en dan Gqeberha 19-27. In die Wes-Kaap, Lensburg 20-26, Kaapstad 16-24 en dan George het 'n maksimum van 25. In die Noord-Kaap, nat in die provinsie, Appington 22-28, Springbok 'n maksimum van 24 en dan De Aar 17-28.
Verspreide buie en donderbuie in Vrystaat, Botawil 16-28 en dan Frankfurt 12-26. Ons laaste provinsie Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Vryburg 16-28 en dan Lichtenburg en Ottosdal albei 15-26. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.